And here we are in San Marino, and San Marino's playing against Fresnot, and it's not a very exciting game because we all know how this is going to turn out. Nej, Gitte, hun bliver så gal. Nej. Nå, jamen hvis luksusfælden ikke tager campingvognen, så bliver det nok camping igen i år. San Marino! Kom så, San Marino! Jeg vidste bare, man. Jeg vidste, de havde det i sig. Nu skal jeg... Nu... Nej. Hej, Gitte. Vi skal ikke på sommerferie i år. Det skal vi altså. En gæld, fandme også bare. De brokker sig. Well, as we expected, France won big this time, and I don't think anyone was stupid enough to put money on San Marino. Fuck! Ah!